Iya Bapak hajat ke MC yang ngajimatan ya. Oh. Mama Acep Kapayun, Mama RT. Bapak-bapak ormas PP mas sebatan mak weteh kene. Asa tos tepang Gimana ya Mama Aksa anu bageng Mama Askai asa tos panggi Mama Isa anu bade hajat mah Mama Ica Ai cuma di mana Mama Ica anu mana mana Ibu RT asa tos tepang Asapro aya asapro Asapro lagi anu mana suka di mana Asapro anu bageng Kapayun Asapro diserang asalim sakarangan asalim ai depan cacing payung icik ibu di luhur manggung payung-payung atau api gandrung bos ala paro subang bageng Kapayun bos Arab ayah bos Arab Mama Ica anu bade hajat geus jadi tradisi ibu hajat Kang Duda berana Bapak hajat menerima undangan ngicip pangangkahan Bapak hajat anu bageng ketat di mimiter adede iya si ganteng kalem kan geus jadi tradisi Mama Aksa menerima undangan ngicip pangangkahan ketat di mimiter bos Jumin Bos Jumin Panyambat di soba bos Jumin Bos Jumin Mama Aksa Kamu mana Bos Jumin Bapak Nana bos Pasir Kapayun Lanjut Hirup bos koko Kecil Asalim Luhur Adat bahasa Asapro Asam prola bos pasir Ngana sok ngarasa bos kecil Bos kecil Menerima undangan bos kecil Bos kecil anak bagus bos kecil Bos kakak bos kecil Ku anak cakap Bapak haja Bapak haja Jumin Jadi tradisi Asapro Neng Oti Boda Menerima undangan Ajohan saya bulbet gaji gocap Ngicip pangangkahan bulbet Bapak haja tanah bagus Tetap di mimiter ade rumah hajan Ngana sok ade merasa capek ade aku Bapak hajat menerima undangan Tetap bos muda hajan Ko anak cakap Bapak hajat Bapak hajat Joker apa Bapak hajat tanah bagus Asalim Nomana bos muda Bapak hajat Kapayun akodir Mama gua hajat Nomana akodir Tak kodi hajat Bapak hajat
Besaran akodir pon kutingan Adoyong Mikaelin kukariri Ade daripada hajat Ade medang nusa udang Kuasain baru Bapak hajat tanah bagus Roman angka Bos Johan Sebo Bapak hajat Ajohan kita nyambut mang Ajohan Ditawan karena puluhan Ajohan Pajan dari apa yuna Bapak hajat Bapak hajat Bapak hajat Kacong-kacong Bapak Saili Bapak Saili Zek Eman dan Romas Ayah Johan Sebo Obet Bapak Saili anu bagus Ayah Johan Bapak Yudai Ajohan saya pola ben Ajohan Anomang Ajohan Ajohan saya pola ben Demayar ade Besaran Ajohan Bos kecil Aturan Bapak pengajar Ajohan saya pola ben Apa yunade Bapak Saili den Akodir Anomang Ajohana saya pola ben Duit sayang Bapak Saili Ajat Nomangan Ajat bos boda Bapak Saili anu bagus dibayar sayang Ajat bos boda anu mana Akodir Bapak bos muda uang Akodir oman bos muda Ajat Bapak Yona Akodir adonin Akodir aduh serang baruda adonin Asalim naon ajaib bos muda anu mana Asapro ribu asapro jadi sejak ajaib bos muda anu bagus Bapak Yona bos boda tuh Mas Saili aduh Saili gadingnya kuat Bapak Saili gading Ade itu hiburan Ade Tobari Ajat ajaib anu sungki ajaib bos muda anu mangunan anu awar ratosan ribu ye Bapak Saili pemakajan Bapak Wira pemana Bapak Wira Bapak Ajat sanajan saya Bapak Saili pemakajan Bapak Saili pemakajan Ajat Bapak Yona Ajat Oke, kembali aja deui. Bodot kacil dodot. Mas Salim Oke, kembali aja deui. Bayar bunga. Asapro Itu anak panana buat pasirang papayun. Ade kembali aja deui. Bayar bunga. Ade Tobari Ajat Minggu anu kaliwatan. Api sarung ilang ade datiku aku mana ade aica anu bagus aturan abayan yakuna mimpi sarung bilang pacalit anu bagus kapayun Asapro Buda kemana Asapro Buda Asapro Bager Nyetan tulai na bengeca Asapro Buda Panutan ayah ngaboda Asapro maka tulai nukur omong ade anu bager impian jadi kenyataan mimpi sarung asapro wadilah ade daripada tei bayar bunga asapro dan bager Payung
deui anu bagus ribu ge kapaksa aca bobot muda anu bagus putu sayang aca bobot muda ribu ge kapaksa aca bobot muda ngoyong cuka ade deui ngajak nginglung jalan ade deui aca pro anu bagus dibayar aca pro anu bagus ari sekarang ombak aca pro deui pedula aca pro dibayar aca pro anu bagus ribu ge kapaksa aca pro buat muda deui ngoyong cuka aca pro anu bagus ngajak nginglung jalan aca pro buat muda anu bagus ade bayar ade anu bagus selimutnya paina cuka pacetan cuka bujangan ade aca bobot muda sayang ade deui aca bobot muda deui dibayar aca bobot abika bohong aca bobot aduh kuring pangat aduh namprok aca bobot muda anu bagus bika kedua ade kuring ka bohong ade aduh kuring pangat Sobat muda pengarang caha ada betang ada teh aturan pambayun heula ada prode nu bakal asa dibayar heula jangan ke ulung menacang di petang ke digogok kuaning lebe hari kekok cumong aca podei sayang ala jiwa aturan aturun ade pada hajat kamayunan aturan adi sayang aca podot muda deui kamayun mayun heula jangan ulung lamunan jangan papang aca podot muda bagus aca podei sayang lain turun aca podei anu mana dicerang mama lili saya profet anu bagus mama lili saya profet anu bagus bayar gunang orai-oraian luan liar papai sawah mama lili saya profet anu bagus kapayun payung heula aca podei muda deui anu bagus mama lilit belum mageus kapayunan aca bobot muda anu